I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video danas, kao što vidite u naslovu. Dobrodošli u Kraj. Glavnog SMP-a ili ti, kako se zove? Da, sad imamo Brest, kako se zove, dugo nismo igrali na ovo. Ali ovo je Kraj, zato što, eto, sad možda bude neki video još, ali, da. Uglavnom sve smo napravili ovaj svijet, imamo šta da nismo, zato do sada imamo novi, možda bude novi. Možda bude nešto novo, ali možda, nisam siguran. I sad ću vam pokažem zadnji, kao sve o našem svijetu što smo sad radili, sve što imamo.